Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki noilam jong ka fastom. Kabari ka kenhun jong noi kai ad hoc. Kila yo abani kendo mentas ngi ke siterik unaitung arajar arpuar ya usembut menteri rang ba ka jela ba prestun tensong. Habakaran kila patai kubor hadian belawai ke jingelang badu ba prestun u no ai ketien ka fastom u babu mebon lingdo u loong ba prestun ula pensyai ba ka sorkar kelai kerennya ka kam ga baide ba kino hikai haki arli ke jingelang jong ka kenhun menteri sorkar lani ka kabinet badai ha ka kabinet ka balai ba ka sorkar ka mut simraino Henry hak te jingalang ka balai u menteri katnat puli puthi ba lak men romboi u pep jingalang bat ka kam kala sa tengno Henry mentapan u ba mebon ulai thu bo ba prestun lakular baya ka jingdawa jinginoi kai ad hoc on menjur no ha kabinet ka ban salong shen bat kamat ka bakin ye keren ningkong ha kabinet kandai ka jingdawa jinginoi kai ulai thu ru bo ba prestun ula kerpat iki bakin phai no shiyeng bat ban sange no ka jiki Henry ula ong bayam mentah-mentahi kempat lak rai namar baki hapan keli na barok kino hikai kepada parking lot ha additional skatrian lakin dek payeng no ni ken peteng baik ia kejingki nila yo banyakran badia peliu jumut ba balai ba ka sarkar adu menta kampala ban approve ya kata ka jing dawa jungi ba hakal last meeting ka bangi ya kendo badu rangba menteri rangba jong kajela usa konrad ke sangma haka khatar trik jong jemang laong ba ya kata ka demand jungi on subject laki lai teliki cabinet meeting dikumta ngila ap ikilai teliki cabinet meeting ka khamjai bat ngila wan phai byang sya surok kumba ngila mendap depa tiang ba hadian bangila kendo ya menteri rangba sembut menteri rangba jong kajela ngila syam ba ula patai ba balai ya kanika demand jungi ampalaban approve hoj ula ong ba nakaliang jung ula admit ba kaladon kata ka delay ba ka khamyat kumba ka debanyat namar ba ka cabinet meeting ka balai kata ka balalong haka arpunyo trek u menteri rangba bari pejak puli puthi u absent lane u khamyo banwan ngimtek nak daw tang bagi ong ba u absent de nak kata ka daw ba kim kwa bakin approve ya kata ka demand jungi ha ka jing bom don lang jong u menteri rangba di peja ka puli puthi kumta u seprestun song ula ayangi ya kata ka assurance ka ba 101% ha ka ba ula ong ba in the next cabinet meeting ka education baganika demand jungi kan de top priority but kin sa approve 101%. Ya kata ka 101% ngalakeli biang na sembut menteri yang sap yang you mana kat 0% biang 101% yang tila ong ya kata license pala da pikeli mapiru i insong 101% ni tikumta ngila ya plejumut bangila ong desa ngingin ya up kan ya kata ka cabinet meeting ti yang pi yang lada pi up yang ni cabinet meeting yang ba ki senai kita gino hikai ba shong ste berikwa bakin letno shiyeng bakin res bakin tia dak masuk de kumta yang ba ikerpat ia kino hikai bakin ba kin letno selagi jong yeng de ikerpat ini bangin pensungutu kino hikai bakin letno selagi jong yeng hendrai ngabat ni milaong ya sembut menteri ba kata kalong ke ba banimla bangin syem ya karai marni ngilong tang kita ki ba represent ki hendai haka first time hi kembang laong nadu pasdang baru ngideki leader halaka jong kan nomrem ti kumta ngi hapan let bat ngi hapan ngin pensaya ki ya kata ka bangila ya kran ni bat ka syang ka decision jong ki bat mai iru yong ba I respect ya kata ka decision jongi ndai yong ba my wish and the wish of the government kata di bang quote imo tik kumbai yong mi yang my wish is that the teachers will go back home to get a sound sleep kata ka di bai ong mi tang quote bi dia kata ka di tangka jingkwa jungi pangi ngidiban bot kunta